Dostlar. Selam. Hadi Zülfiye apay, Nazа hem Daniyar selamlay. Biz bugün plastilindan keşihin işleybiz hem den ülüşlerini öğrenebid. Hem her vakittagısa bizge ural menen hama yardım etesek. Selam. Selam. Hededir mi? Evet. Ulayha başlanık. Eydegin. Bu nime? Baş. Dürüst. Kişinin başı buna şunday. Buna maymıldın başı. Bu jiraftın başı. Bunıhı ak ayıldın başı. Bu etestin başı. Başta nime var? Kuzer. Dürüst. Başta iki kuz var. Eydegiz kuz işleyik. Eyde, Nazа al, kara etip işleyik kuz. Bu kişinin kuzu. Buna maymıldın kuzu. Ökünün kuzları buna şunday. Bu hamilyondun kuzu. Bunıhı bulan kuzları. Ya, eytigideli başta tağıla nime var? Tanav. Dürüst, Nazа. Kişinin tanavı buna şunday. Kuyandın tanavı buna şunday. Buna ettin tanavı. Bu terpenin tanavı. Kırmızı aşağısı hayvanın tanavı uzun. Çünkü onun yardımında böcekleri hurrıp ala. Buna bu filдің tanavı. Filge tanav kol kıvık. Bizдің başta tağıla bir neme var. Nime o? Nime oylalı? Avuz. Dürüst. Eyde biz kişi bizge avı diyebiştireyik. İşle avudun. Мен bileyim. Bu kişinin avuzu. Maymıldın avuzu buna şunday. Buna biseydin avuzu. Bu hayırdın avuzu. Bunıhı krokodildin avuzu. Ya, eytigiz başta tağı nime var? Başta tır var. İyi, kişinin tili buna şunday. Kişi tilinin mühim bir ehemmiyeti ol milleti bildeley. Yabay tilminin etkende nindeydir bir halık bir tilde höyleşe hem bir-birihin anlay. Ettin tili buna şunday. Buna bul yılandın tili. Jiraftın tili buna şunday. Aneysin jiraftın tili milevşe tüsünde. Jiraftın tili ile bik uzun hem katı bula. Yartı metrga yete. Tili yardımında senskili ağaçtardın yapraktarın, kaktustardı, kıvaktardın kayrıhın ulen edip aşay. Etile bik odak vakit sıgarıp yürügez, tili kuyaşka yanır ini. Şuğa göre ol haklangız madde melanin tüsünde. Ağızda tağıla nimeler var ali? Tıştır. Tıştır. Elbette tıştır. Tıştır hal selamet bulğun üçün ulardı irteli kesli tadartırga kerek ekende unutmağız. Bu kişinin tışları. Buna diyenin tışları. Arıtlandın tışları buna şunday. Bu ettin tışları. Attın tışları buna şunday. Bu al yerdandın tışları. Bizдің başta tağıla büyük kerekli nemeler var. Nime eken o? Kovaktar. Kovaktar. İyi, kulaktar. Kişinin kulakları buna şunday. Bu kuyandın kulakları. Bu filдің kulakları. Buna bu yarganattın kulakları. Yarganat kulakları yardımında köre. Nisek. Gündüz көздері сағылғанға көре, ярғанаттар түнде генә асып йөрөй һәм тавыш ярдәмендә күрү һәләтен үстергән. Kızık
Аңлаттык, әйеме? Иә, әйтегез әле, башта тағала неме бар? Сәс. Дөрес. Әйе, сәс. Кешенең сәсе бына шундай. Беләһегезме, хайвандардың сәсе булмай. Уның урынына бик күптәренең йөне бар. Бына бесәйдең йөне. Ә был төлкөнең йөне. Бына зебраның йөне. Яяүлеләр юлдан сыға торган урын нисек атала әле ул? Зебра. Дөрес, зебра дип атала. Так, тагыла нимәнелер оноттык? Каштар. Әйе. Бына был кешенең каштары. Бесәйдең дә каштары бар. Кайһы бер өкеләрнең каурыйдары кашка охшаган. Пингвиндардың да кашы була. Башта нимәләр урынлашканын белдек. Баштан һуң нимә килә? Муен. Дөрес, муен. Әйдәгез без үзебезнең кешебезгә муен эшләйек. Бына был кешенең муены. Ә был аттың муены. Был казыкы. Жирафтың муены бына исмаһам муен. Жирафтың муены кранкылык. Тап шулай. Ә хәзер кәүдәгә күсәбез. Бына был кешенең кәүдәһе. Ә был бегемоттыкы. Был крокодилдың кәүдәһе. Ә бына был маймылдыкы. Кешегә охшаган. Әйе, безнең кәүдәлә тагыла кулдар бар. Ә хайвандардың кулдары булмай. Кайһы бер хайвандардың кул урынына алгы тәпәйләре. Бына был маймылдың тәпәйләре. Ә быныһы көнгәрәнең тәпәйләре. Был яну төтенең тәпәйләре. Ул алгы тәпәйләрен ышкырга ярата. Кәүява. Әйе, дөрес әйтәһең, Наза. Безнең кешебезгә аяк куерга ла вакыт етте. Әйдәгез аяктар эшләйек. Кешелә 2 аяк бар. Шулаймы? Әйе. Дөрес, әйдәгез 2 аяк эшләйбез. Бына был кешенең аягы. О, сәлам. Сәлам. Ә был филдең аягы. Быныһы страустыкы. Ә был китәрткенеке. Өйрәктең аяктары бына шундай. Кешенең аяк кулдарында нимәләр бар? Бармактар. Бармактар. Дөрес, хайвандардың тәпәйләрендә лә бармактар бар. Был кешенең бармактары. Был маймылдың бармактары. Бесәйдең бармактары бына шундай. Ә был комактың бармактары. Ә бармактарда нимәләр бар? Тырнактар. Тырнактар. Дөрес. Бына кешенең тырнактары. Ә был карганың тырнактары. Быныһы казның тырнактары. Кайһы бер хайвандардың тырнагы булмай, ә тояктары була. Бына был аттың тояктары. Ә һыерның тоягы бына шундай. Был кәзәнеке. Бына карагыз әле, ниндәй матур кеше эшләнек. Без кешеләрнең һәм хайвандардың тән өлештәрен өйрәндек. Бик сәп булды. Ә хәзер йән һүрәт вакыты. Миша һәм Робин хазина эзләгәндә. Нимә икән ул тиһеңме? Был хазина эзләй торган картага охшаган. Һәм хазина бына ошында яшерелгән ахыры. Нимә ул хазина тиһеңме? Хазина ул кыйммәтле нәмә. Чип-чип! Һез хазина тапкыгыз киләме? Чип-чип-чип-чип. Нимә эшләйһегез ул һез?
хазина эзләйһегезме? Таптыгызмы? Эй, был бары тик 2 кастрюль булып сыкты, ти Робин. Артабан карайык әле. Без бына ошында хәзер безгә хукмактан терпенең өенә тиклем төшәргә кирәк. Күпер аша сыгып, Кондыз елгаһы буйлап йөзеп барырга кирәк. Был бит Кондызның 2 сабатлаһы. Хазина табып булмаймы? Әйе, хазина эзләү еңел эш түгел ул. Тик һез бирешмәгез. Артабан киттекме? Без хәзер кайда тиһегезме? Карайык әле. Так, башта без тиендең өенә иттек, шуннан терпенең өңенә тиклем төштек, күпер аша сыктык һәм кәмәле Кондыз елгаһы буйлап Хаеткан өенә тиклем барып иттек. Нимә тиһең, Миша? Таптыгызмы әле хазинаны? Вәт, афарин егеттәр. Яхшы дуслар, иң кыйммәтле хазина шул. Бүгенге сәяхәтебез дә шәп булды, шулаймы? Хушыгыз. Малайдар, кыздар, тирә-як дөнья бик кызык ул. Бары тик күпте белергә ынтылырга, кызыксынусан булырга кирәк. Ә безгә хушлашырга вакыт. Хушыгыз! Хушыгыз! Шатлыгым, батыр